Musiasa Martin Kiongozi uria Kinyawari MC wa ward ya Nyaki West na taririte nethiritwe agitara Mutuma M'ethingia kugwatanithia Meru bonthe harikia gutonya gitini kio ngavana na njira ya kunywa muma ntuku ya ruju ni aria Kinyamuritie gucokia nkuma njega ya Meru iria gwake gita kwa miaka 2 na nusu ethirite tio uri unaugite nandi rais no wakinyaja Meru ni ontuthiri no kiri ni bucokerete abakuku ijere eriuga andika kioneki giaku na ntemo inene ne kenda inyamogei ura ukogea omba kona kioneki giaku atukugwirwa narwa turi antu ba Meru na tukela institutions tionde ira tunenkere akia Meru ni bwega tukela all our gallant soldiers barabara erete uhuru bwa Meru kuma MCAs kuma senator wetu mukathe senator Kathuri Murungi kuma opinion leaders ibwega marekanera na ntunarwa twina gintu ya kugwirerwa itukuga Meru is truly liberated. Our incoming governor Mutuma M'ethingia turendo kwira ogwe Meru yonthe ne kunande kuma MCAs bonthe anto 69 ndene assembly hamana speaker ana baubonde ibaku Meru yonthe baraba kuringire kura baraba ta kuringira baraba go supporta ana baubonde ni baku. We want to see a Meru united. We want to see everyone united in a clarion call. Scatter none, gather all. Ito kwenda kwera our president Mukathe Dr. William Samoei Ruto and his deputy Professor Kithure Kindiki na ndego tena muntu urio hokwathura na njuri njeke hokwathura na kanisa hokwathura na artist hokwathura na aini hokwathura na everyone. The Meru is decided. The Meru hena mutongeria ugwetwa His Excellency Reverend Mutuma M'ethingia ito kurombo gwatithania kwambiria MCAs the caucus ugwatithania kuma all the elected leaders inkwenda kuona bwenywa chai inkwenda kuona bwe foster maendeleo na inya twekwira president karibu Meru because now Meru will be speaking in one voice. Because this is now the Meru we wanted. This is the Meru we were dreaming for. This is the Meru we were yearning for. President wetu karibu Meru. Karibu Meru nikenda na debate tuomba kugwata Kenya. Ituratigeri nyuma mono na maendeleo. Urenda barabara, urenda roje, it is the high time. Meru ekogwata uhuru na tuligwa buruburu jeka twethirikarene na tukaigwa kapisa. This is the time kinyaka thani miaka 2 na nusu tugaitira Meru ngugi. The other thing kwenda kwera His Excellency Mutuma M'ethingia ni manto ja staff yetu Meru County hana barea bamwe baretre depression na ntuba kwinye rwithirikari rera rio ito kuromba ombe kwana bara rugo ombe kubaga space gagwita ngugi an enabling working environment, an environment that is favorable for any civil servant, any worker in Meru County government. Na igweje kagwitra thirikari ngugi ije thirikari yongwa, give them their dues, their per diems. Iba igwe nja chiao ikoliva, iba igwe nyabo ne aitingogi.